Vir 22 jaar lewe ek al tussen die Bonsmaras. Vir 22 van 46 jaar het ek gesien hoe my pa en my ma hierdie beeste produseer en reproduseer om 'n kudde te deel wat op die veld aangepas is. Want ons het net veld. Julle wat nou hierdie video kyk, julle ken beeste. Julle weet presies waarna julle soek. Wel, ek kan met sekerheid vir jou sê dat daardie bil wat jy al so lank voorsoek, jy verseker by Anko Bonsmaras sal kry. Cattle with a lot of milk and adaptability are key characteristics of this herd, without any fancy pampering, to produce productive animals that your herd wants and needs. I don't think there's any convincing left for you to come and spend the day with us on the 23rd of July at the Vryburg Showgrounds. So, come and enjoy the day. It's the best for your herd.